fuck? Pozdrav svima, vi gledate novi video, a ovog puta, kao što možete vidjeti u naslovu, danas ćemo da radimo nešto jako zanimljivo, a to što je zanimljivo sam ja, uglavnom, ninja veze, zašto ja uvijek ovako moram da počnem ko retard, ali, dobar dan i dobrodošli, dakle, u novi video, danas ćemo da radimo nešto zanimljivo. Rekao sam to već. Naime, ovog puta, po 9. put, imamo još jednu epizodu, moram malo da potamnim. Imamo još jednu epizodu iz serijala Šta je to braco kupio? Ovog puta, bukvalno, znači mislim da je ovo jedna od najboljih epizoda zato što je najviše para potrošeno na prilično zanimljive stvari koje su prilično korisne. Prije svega, naravno, bacite taj like i bacite taj subscribe zato što bukvalno idemo do 300.000 subscribera, idemo da današnji video ima 23.000 lajkova, niđe veze. Uglavnom, ako možete lajkujte i subscribeujte se, a mi prelazimo na prvi korisni item. Da, rekao sam da su korisni. Prvi item koji sam ja kupio juče jeste... šta li je to? Da, šta mislite šta je ovo? Niđe veze. Šta mislite vi šta je ovo? U fazonu, vjerovatno ćete da kažete, braco, pa to uopšte nije korisno. E pa jeste korisno. Ispala mi upustvo. Pa jeste korisno zato što kad ste gladni, a zaboravili ste novčanik, možete da izvadite ovo i dobit ćete sve džaba. To jeste, ovo je tehnički plašljivac pištolj, mislim, igračka je, ali za radnicu u marketu nije igračka jer ona ne zna, u fazonu prije će pomisli da je pravi. Jedina stvar koja zeza jeste ovo crveno, ali to se da realno iščupaš ga nekako zubima. Punjenje ovog pištolja ide tako što ovdje, vidite, ima ova tipkica i onda... interesantno, vidite, i sad ovdje, ne znam koliko dobro vidite, možete da stavite one kapisle, a kupio sam i kapisle, tako da idemo da testiramo ovaj pištolj. Da. Yes, vidite, ovo su vam kapisle, ja ne znam koliko vas zna šta je ovo, klikneš pa prsne, pukne, kao da je ispaljen metak, a u stvari nije. I sada ćemo da uzmemo ovo i jednostavno da stavimo kapisle u ovo, da! Nema dovoljno, vidite koliko ovdje ima rupa, izbrojite i izbrojite koliko ovdje ima bukvalno duplo više, a veliki mi je ovaj, ne može. Kako savršen početak videa, ne mogu da vjerujem. Ali uglavnom zamislimo da sam ja to stavio i sada kada opalite, vidite digne se ova mala kvržica na vrhu, ne znam koliko možete da vidite. Da, usput malo je raskliman obarač, ali to ne predstavlja problem. Bitno je da može da se opljačka prodavnica. Usput nemojte da pljačkate prodavnice, mislim ako budete pljačkali, barem nemojte reći da sam vas ja nagovorio. Okej. Dakle, ukupno 12 eura mi je propalo. Mislim u snimku. Realno kupit ću ja pa ću ja vidjeti za fore neke. Moraš da nađem, otići opet u onu prodavnicu pa da potražim manje kapisle. Ali idemo na sljedeći item koji je jako interesantan. Gospodine Gajiću, pa kako ste samo tako cool. Vidite gospodo, ovo u fazonu može da se savije ova ručkica, može da se vrati, može da se mora da upalim. Nema baterija. Ali ih imam ja! Jeste pomislili da je video načisto propao? E pa nije, čekajte da stavim baterije. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bitch. Ajmo malo glasnije. Pozdrav svima, vi gledate novi video, a ovog puta ćemo da radimo nešto jako zanimljivo. Koliko je ovo glasno, sine? Gazdar će sad da misli da je policija došla, niđe veze. Molim vas, izađite napolje. Niđe veze. Joj, a ima i sirena. Meni će bukvalno neko da uhapsi u ovoj kući, neće me istirati, ima neko da uđe, sad policija stvarno, ljudi, žena se prepala. Nemojte da se igrate sa mnom. Otkupljujemo gvožđe, molimo vas prijavite ako imate gvožđe da otkupimo, 3 marke kila, niđe veze vrtve. Uglavnom da, jako interesantno. I nećemo više ovo bukvalno, mislim da je ovo malo previše. Idemo na sljedeći item. U fazonu, ovaj pištolj je bio 10 eura i bio i ova sirena je 10 eura. To nije malo. Sljedeći item, jeste ovaj skateboard. Skateboard, onaj za prste u fazonu. Usput, njegova cijena je, ja ne znam stvarno ko ima neku zaradu od ovog. Ne znam, možete da vidite.
24 centa. Da li je to moguće? A sada, hajde da otvorimo ovo. U fazonu ne bi trebao baš da ovo rknem, ali mogu da ovako... A mogu sam ipak da rknem. Uglavnom, i sada ćemo ovo da otvorimo ovako. Usput, kome je ovo interesantno? Mislim, vjerovatno nekom ko vozi skateboard ima ovdje šrafciger, ima ove točkiće, ima ovaj skateboard gore. U fazonu, what? I sada jednostavno možemo da vozimo skateboard našim prstima, kako zabavno, ne mogu da vjerujem. Šta ja lupam? Uglavnom, jako zanimljivo. U fazonu, meni lično glupo, zato što volim skateboard, ali ne vozim. U fazonu vozio sam jedno vrijeme, vozio sam i rolere. Ali ih ja mislim više ne znam, nisam siguran. Uglavnom, vidite, interesantno, ajmo jedan trik. Ovdje ispade sve, nema veze, ajde. A sljedeća stvar koju smo uzeli jeste, hajde vidimo. Aha, ovo... Šta? Ovdje piše da je ovo bilo 5,5 eura, a sada je 99 centi. Smurfs. Hajde da vidimo, ljudi, šta je ovo? Pa nisam vidio stvarno da je 5. Nisam osjekao. Ali je Njemac napravio kesu za 5 eura. Ne može je ni zubima. Niđe veze. Veseljak, nije, ne može rukama, fino. Opa! Šta li se krije u kesi? Bukvalno, brate, šta je ovo? Aha. Šta se krije za 5 eura? Oh my god. Krije se... ova riba i krije se leptir neki. U fazonu da sam za ovo platio 5 eura, bukvalno moralo bi da oživi. Sve je to lijepo i interesantno. Ja sam za ovo dao eur, to jest 2 marke, to jeste 140 dinara, nisam siguran. Uglavnom, lijepo, super. Baš mi je drago, super. Ček, tako da te otkinem glavu, fino, pa neš ni živit. Brat Subca. Subscribe-uj se. Šalim se, drugari, vratio sam je glavu. Nešto mi je upalo u grlo. Ne znam šta mi je. A sljedeći item, ajmo iz ove kese. Sljedeći item, sljedeći item je mač i to ovakav od onog, kako se zove onaj pirat, onaj... Simbad moreplovac. Da, Simbad moreplovac ima ovakav, ja mislim. I sada konačno mogu da budem Simbad za pola eura. Fidget spinner od 49 eura. Ajde da ga vidimo. I brate, pa nisam mogao neki ružniji. I ali je ovo klimavo, i ali je ovo, u stvari nije. Nije, okej. Kulturno. Joj, kako se vidi na kameri, wow! Gledajte ovo! Wow! Dobro, sve u svemu, mogu sam jedan trik sa fidget spinnerom. Joj, kako ono ide? Ovako, pa na nos. Dobro, zadržao sam makar par sekundi. Imamo još jedan item iz ove zadnje prodavnice. U fazonu imamo još prodavnica, ali ovo su neke narukvice. Mickey Mouse pojeo kupus. Mickey Mouse pojeo kupus. Mickey Mouse pojeo kupus. Šta je ovo, bolan? Gumice? Gumice za kupus. Disney, Mickey Mouse. Gumice za kupus. Mickey Mouse pojeo kupus. Zato što ima gumice za kupus. Ima ovdje, brate, za turšije, za sve. Niđe veze. Okej, ne znam kvarim djetinjstvo više. Idemo dalje. Ovo je koštalo 19 centi u fazonu, ajmo ovo baciti, ne trebam. Baškarima se s novcem, niđe veze, šalim se, štedite novac zato što je to super. Joj, zaboravio sam kupiti upaljač za svjećice. Eto ti bagra, ne može ništa. Ne možeš ti sa stokom bolan da radiš. Ma ja. Imam upaljač! Imam, vidio sam ga u torbi. Joj, čekaj. Usput, ja imam upaljač, ali ne pušim. Ali uglavnom, imam ga, imam. Čekaj. Odlično, okej. Hajde da vidimo šta će se desiti kada ovo zapalimo. Šta mislite vi, hoće da eksplodira?
Vjerovatno neće, ali uglavnom... Ne! Ne po prozoru! Niđe veze! Fuck me up! Ne po mikrofon! Ode po mikrofon! Okej, bukvalno, smirit ću se, nemoj! Oprži me, fuck! Ovo je toliko glupa ideja! Ti bog te mazu! A kako ovo da ugasim, molim vas, pomozite, ne! Ne znam ovo, nema veze, u fazonu... Nastavit ćemo da snijamo video. Sljedeći item koji smo kupili... A sljedeći item je za bukvalno opasni žestoki monke. U pitanju je Jaeger. Alkoholno piće, ali u fazonu, hajde samo da probamo malo da degustiramo, zato što ja ne pijem alkohol. Joj, sad kad krenem opet da vrištim, gle sad ovo. Ovo je super, bra. Eto, ode i na rakiju. Kao sirup, onaj Bactrim. U fazonu, super. Ali nemojte da pijete Jaeger. Ne preporučujemo. Niđe. Da li da ubacim uopšte u video? Bukvalno prvi put da probam Jaeger. Prvi put da pijem. Majke, ozbiljno, stvarno, ne šalim se. Sljedeća stvar koju smo uzeli jeste... znate li šta je ovo? Ne, nije to bath bomb. To je bukvalno toilet cleaner, nije veze. Ovo se stavi na WC. Volio bi... mogo bi ovako ovo da držim. Life hack, brate. Da držite ovo ovako. I evo sad vam sve miriše. Stvarno, ne šalim se. I uglavnom, da, mislim da bi to bilo sve što se tiče današnjeg videa. I nadam se da ćete moći da lajkujete, bukvalno govorim po 100 put. Idite gledajte neki sljedeći smiješni bratski video. Današnji je bio urnebesan, u fazonu zaboravite ono sa svijećom. Niste ništa vidjeli. I eto da. Idite gledajte neki sljedeći smiješni bratski video. Ok, bukvalno idite. Hvala, gledajte sljedeći video, čao!